wena mlingani wakho ukuthi ukhula njani phila njani ixoxa nivane njani yebo inkolo kuba sesikonaka nidine sinakhe ekhaya ngoba lesicama khashana intombi uyibone ukuthi ikhethe emkhathini wethi intombi ukuthi le ngiyakha nayo ekhaya so uyahamba uyavakasha njengasi sikhule seyathi ukuthi uyashuma yebo ushumaphi ensangeni yakhe nontombatana ekhaya kubo senasuka lapha ekhakini uyojuma khona mkhulu wegaluja mkhulu asibabe mkhulu sibambe step by step mkhulu ngisambisile into mkhulu ukuthi ngizozama iplani mkhulu ukuthi sithole makhala ekhikini mkhulu namhlanje ukuthi 14 February Valentine's Day ufonele make ekhaya so ngingenile mkhulu akutshela balaleli mkhulu ukuthi utheni kuma efonini yebo hawu ngikhulumisile umntwana kethu upheshunya Nkosi yebo ngamthanza ngambona ngosiyami emkhathini wethi intombi ingama intombatana yebo ngashubele ngasawu intombatana ngiyakuthanza angifuni ukudlala ngawo ngisisela batawudlala ngawo mina ngifuna kokucala ngifuna kekhakini bangiqo